نرینên aliyên siyasî Kurdên Sûriyê derbarê destpêşxêriya Rêveberiya Xweser ya ji bo çareserkirina krîza Sûriyê ji hev cuda ne. Partiyên di nava Rêveberiya Xweser de tekez dikin got projeya çareseriyê ya got Rêveberiya Xweser pêşniyar dike li gorî biryara navdewletî 22 pêncî û çar e. Ji ber ku ew hêzên Rêveberiya Xweser got hewqa sala derbas bû li ser vê aloziyê karî bû got formêla çareseriya pirsgirêka Sûriyeyê خوشک بخوره دریخی خوشک بخوره وری روشکاندن جملکی و دیجی تروری دیجی فکری تروری و جمله دی وجی گوهرتن قریبو برسوی بدیش بونا گوهرتن و گوهرینه کی دموکراتی گو گلین سوریه بری 12 ساله هنگا بان کرن گو گل دخوازی گوهرتنه بکی لعلیه کدن پارتیین انجمانا نشتیمانیا کردی انکسه گو دناوا اتلافا اپوزیسیونا سوری ده جهدگره دوی باوریه ده گو انسیاتیوا ریوبریا خوسر پیشنیار کریه نونرتیا تو علیه کی ناکه حرسي شيء كارن أب بريار بسلك دولي يعني المجتمعي الدولي دبير السروني ومسالي شعر سربكه المجتمعي الدولي يجي مخابن حتاني أنا كبخورتي سر نسكينه وقتي بخوازن حل بكن كارن حل بكن لأن ندري أوان ربع هرشيش وغيري واجي دولتي عرباجي خبد ندور مسألة نكارن حل جردينا تبي جداهية باوريا سياسي آليين كردي يك هلوستن جو رژيما سوريا برسوي ناده وان دست پیشخيريان أفقاوا هاجي يعني لاوازة براستي يعني إجبار يعني تفقرا كردي قا تماما خطيه دبا يعني ند تمامي بانجي يعني هما وقت بي الحد الأدنى دبانجي بلكي إيدي جهجر تبا وتشتر سركت با أما أولو إدارج آليكي فبتناخا أدبيجموي هناكي زحمت بي بلكي نية قبول كرن روژا 18 مهر رêveberiya Xweser aba Kur û Rojhilatê Sûriyê ji bo çareserkirina krîza Sûriyê beyannameyeke ji neh xalan ragihand. Rêveberiya Xweser bang li welatên Ereb netewên yekbûyî hêzên navneteweyî kir got pêşgiriyê bidin vê beyannameyê. Her wiha Rêveberiya Xweser tekezî li ser yekperçiya axa Sûrî û belavkirina çavkaniyên aboriyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê li ser hemû Sûriyan dike. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.